waangalizi watukufu wa heli dao la Tropic FM la station du Soleil ntosa na salamu do zahanyu garimbushuri oni khairi na salama na amani leo tarehe 16 ya November garjo subutiri mabioni kako zijo huja zijo kasirini ko zijo tataya studio kadhahir ze micro za Tropic FM gazi pepe yao unu inate de la République ya Singani vori swanzarambi mani maini oskole wenu ti Parisa ye mwanama mtukufu mwanama Samir El Hadi Kao mingoni mwa ani ema sampanga ya parti serse a déplacer rangu moroni hanjarma za studio zatu unu inate de la République ya Singani yaje a défendre haki za hahe usoni me parti okawoi mingoni mwa wanadamu kao wamilikiu yeyezi ya Colonel Azali Asman ngwa hifadhiu ye yani ye mipaka abenge yaje yaonise madanzima de arianti banu damina mwanama Samir ujo ya defende yaonise le turu ikao ndile mhu wa daula na ekipu ikao imzingiza kuchagua bwana Ibrahim Mzee paraporo ya huasaya walio harume parti serse madhamana wambao kaya sindio ya mruti duwa ukakatufeze parti parti kajakaya yekati Samiru ngoni sokaya nema katenda nuayo na salamu akumori wa ishingeri du. Salamu alaikum watukufikao nyuni dunga mweze rezo sosio sha usukwale unu tika huja ni jeni ritsange hauka indentia hatu wandua rentie mafikira mai rekama hii rekamema shanga rumbeuka henis joula wana mwentia hatu ne faida huwa kumori rangu yondi yorionele ya osiwasaya amweza ankiliko si udunge mwa daula bongo indini mwanayama Samir leo zauka za hata waroisho mboshahu wa studio hatu ili uje udefende haki na ibi wanzo udefende ba manu hamwe ekonti yaho inu tikati ono wandu wakaurema ukaya eshwa yafanyiwa kaichinjema shabanu ekipolitiki ne kisiasa kaina ujwa ukiri parce que inamna mimi ni fikirio réanclia hangu mimi Samir ça m'engage que moi je suis militant de parti ya serse changa weze fikre za hangu mimi ngamone ukaya c'est pas le moment ya wanduko karna ujua uhalifu emwa daula hauka hamyanklia hangu ngeonesa ukaya balowa na wa parti wa serse wa wengi wa johanza wapozeze kandidaturi zao ya uenda hamweze voti yabo zinu hikma za hemwa daula ya ukaye ufanye shwa ili ila parti wanadojwa watujoka amanziwa na mwengwa emana riono ya ukaya kionezi yabira ya handani ya ukeze parti na mru hamwe parti serseinu waka wanwenji wakaanza hamwazi na zabira mtujua kangu nishi leo wanwenji wakaanza wende waka mabaoni cha rija rifanywa surprise ya behwa faruati mfano cha ila heri pour moi hauka emwe daula hasikirindo hauka katakanza wake division katakanza wanduwaji wa mana no ili maudu wake mrujo mwishilia eze fikra zijo faidisho wa Komor za hensi yode ze namna ko mbufariki uvembe wa siasa shabanu kama na parti wa siasa ngabu wandu wenji alhamdulillah rais wa daula yawanika dhama na mwetsi inu ngujuzusami hawanika responsabilita mwetsi inu leo no kajafanya shwale na parti ne mwe daula hawanika dhama nazi mwanama Samir yode shwe ya hao yode fikri ya hao banu garjoko dungwa ni sheninku habari za Komor wananyasi habari za Komor chaîne libre de Komor info yeba hukusona ka owanzao ani kawe mwa daula wimri ya Ruma afanya kudeta rangu 99 harumu na ina equipe haja hata 2006 habadili mibadilisho hezi ibadiliwa habakishabo panda 10 hayeshi na wandu ikao wa mzingara Colonel Azali Asman al-Aqid Uthman Azali hata 2016 wabakisha haruma Mwenyezi Mungu awabea au pouvoir yeba kutsiona ukawandu wabongo na haki ukaleo inu bende barengo wa mru yaje yavuaze
ani mria vuaza ya lima ya tamro ya renajize ya tojamiloka ha yezite yabo wao kwa sina haki ba samahani baba nu Samir samahani ndongo wembabi Samir ndonga mrongo abunga mhambio kanga mrongo hajiku ankle hangu fikri hangu naam banu ndongo banu joka mana parti nunge mnafiki ewa ndongo chindio ewa pour moi we mana parti chamwe mnafiki hakuna ujibu izo mwa dole anza mimi il faut wende imam uramtendeza yabo kajajo chaponyarde izinu nguzasume yabo sira mdunga watu garanzo rizasume haukayabo enijuka huja yo faida hatu ya hoko mori hauka yedo hantarenge tena banifu sibefie ewangu wangabi hamwese parti za rubuzana enti ya tu avance ya tufanya ndongo hudiwaza eze parti za kabanu hamwe situation ya ho gouverneur unu kongo bo azalia rumune na wandu wakavura ai esheria ndondo sibuzi hadunganene na wandu wakavura karna ujua urekule dingoni banu izo mini lio garanzori ke madama na responsabilité yinu tia inunga nzao mdu confiant Ojonikwe na inu tena hafaida huwa komodi ya chikine mweda unazihoto ewa oui haukakenga zija yija ndio na problem yija ke tu avance kolizieshi rieshi partiza kabani watinia mweda unazihoto amando amagu tina ujua karadi un exemplaire ili welewe ya ukanga mwangu wa kontazihoto amabandi zavira shamimi nga mafikido ka kaleo eshua ya mweda ula ya ukaminga amini ya ukaba wanunga bwana mwenji wa hundu faida mwezi inu c'est pas on va se sepia ka wa hundu faida no da wandu wa hundu faida nezo nomination za hizo wenji wakanidoma na zinu do henda no change kisharti ya ukaba nudu kobalileti na kemhindi na keshinua na kemduso partat shakangu du kobalie parti marunda no Rwanda no yende mala mindio ewa kambra sense no kale korbel ya marunda c'est pas la peine yodio na kahambia yabo nafanya tasio ezendongora bao baza garishilo ne dunia manare kahadere kakadere o muhimu de faida ijuka huja mwenzi wandwa hunde manufaa haukazi nungizo muhimu ningamone ukamimi china ujo ukasese mfano abanga mina manzani wangu nendena mvoti yabanga miseseje amchuguhamba mimi abahanga mina manzani abahangwa ndio mo gouverneur ndwamba ndorenge maisha hangu ndwamba de manzani wangu no Samir sabu anja mbalibala osoni mai parti esoni mai question yinu wewe ngo helu wana balati udungu wewe waka manana chabanu ngorongozo wandu kaodo watohelewa mimi tikauja banu ngenda nwekaya na retsi sitie balbala parce que banu esheki jori jidi ya sese yukena ko jide mweda ula da ete no balanga bo gouvernement no wandu wao tena ngo tukena esheki Oma directeur nga madinga mausubuvriye nga boptu amunga duka mweshek kamwende haruma esheki mtombe dasi kadeo wanwa wasida tabanu mwanzo walashe haruma hawa nziro amwa hawa de kandio nziro de kaketi nziro mimi je rentre pas sa mimi mchunjia ama tuyamba tikawende descendre mdu ni mwana wa serse ndema kaze kasketi yoti umitido ikaza semana na ikaza je deux exemples za je donne deux exemples zangu nione ukaya modordu ya toolwa karna ujua ndo hamba ndorenge mashangu naba abanu miloshanga sija wahamba ni mimi par exemple parti wa jina sha gouverneur sila ko voter no yo question toto ni maana yenu yonga zawe mdujoka urumanene mhodawula batikezi hoto yakubalize amri mrare si ujinga amadu mengo angizombi no tijao ngare fikio ndeze Samir nishia ndeze fiki razijo faidisha owakomori ne ensi shekago ndo nai tangu
jojo mwekeza gojujwa nkeziwa gojujwa nkeziwa amkini wanungo unao kaimruoi banu yo ndoka hamba kaya chiwelezo dobi chiwambia ka hamwana shama wa adere e party serse hena mruba hengo chungwanza yende emru fanya elivurize yonde madami ndio au esua yonde manabaka hiyo hautawaze balbala tuonese un exemple ya farwata ya zabira ulaka wajua nemwe daula hamrenge zia na tsorati na tsorati za jua sijua so is example example shahuono shadaru munene mwe daula sibuzi kabajanjia si hoto wadungana hata tsainu ndio hise hakika sisi jombea leo kale weshua president yaifanya mintswami nikabana mndu yajodili yajondaji ya johuja vijilie mungu kuelewa chakabati mda jorenga shono ya usumu ya jireme yabo hokwedi wandu wala mafideli surtunga mandondongoze wala wahundramana yezi ya mwa daula limamu azali ibijiwa kamweze amri za hao waishirie hauka emana leo kama dhamana emana leo wahundramana emana wahunda faida dabokoa aundruezi naam sibuzi na banuzo na Tanzania les enondo wandwa la weka c'est pas le moment parce que quand il y a un échec van c'est pas que dola hawo haundola ka yonge jori provinces chajo jombe yande amani komor wala watiti waile wekaya banu hena mndu na regese batilo voti mndu dari wende mumchini dari wende mwanzani wangu dari wende nduzangu isola sife unarenge brujo faidisha kuna ujua Sondra bwana kema clair mimi moi je suis clair là quand nous jouons kiri leo mimi Samiri samba mimi ndo asese par exemple ndadwa hapa mimi ngamondo balande na nende na shie bunjulio salila nende bala mana bano c'est partisan des disparition et mabunjulio ngoremo kalewe ini mimi mwasese ni chez parti edicie et parti tu ngo ndo mabunjulio nduge nende yo ala kuli hadi yabo we mndu wa maana we mndu responsible wende hamwa hula chijindo bimla mnajo mutani no marila duone mabangweni akwesi kwezi to sana watike wadi na rila udiano mabangweni chenjema shaweda hamwa bunjulio na we parti kuna ujuyonde ulambwaka unafiki washiliziwa nzani mduga wa matangazo ya daula Tropic FM inu unumpango ikawa nguo uraji hakunga tusubitirambe ukaya Samir katitengwe mbidi ngoni sokaya ze amri sahemu wa daula nyoru ikawa mrumishi yani mwa daula yawange bidi uri toi rikubali na yabo ekamreje dingo no wakati hunu ngabo esheki shayutia hayeche iyo ya hanyo ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tsataya sojo kadhair ze micro za Tropic FM gazi pepe yao unu inate de la republiki ya Singadi asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima muhundeze ya kita kibinadamu gewo wasia wajoni kama na kasalati wakati mwingi aruma mpango hatuni wasia wajoni kama milita kwa gwanzao fikra ya mwa daula hindi iliwa kubali za fikra wende wa voti mtukufu ikao chagulwa ni mwa daula ne biro hindi mimi chijowa nika conseil miujwa ukaya kimduankili un prof ya somesao hamwa class bahikala wabala wanazioni wo bovarde wa klasini na mrarongoa profite bala na mrarongoa shanar kamwe to ya hemwe daula hauka mswami nyoka hajojita tambo manele tambo ya jojitia ido hajitia haritia hajitia sonti na minga amina ukanzuona esenga nzima ngamfikidu kaba no mruoi haparonomewa wa Ibrahima oui kangeda ikomor kable oui zonomewa we mru responsable hivyo maana nango jojo ukabala amaba kujadere party shareka wadere reka kujekubali reka wikubali shautidwaze tena ukaya balanga bwe faida ya ukaya woi mru confiant woi mru joni shilezo na bao woi tena
Gardwenda mwendo rirwaliane. Shayeti mru wa party. Yojokiri bakambra party anda sinema na nyazi watu la kale. Ya Mungu emindu. Da sound FIDA. Yojokiri. Hawenda mtejid. Enda mtejid. Naam. Na mimi na mtuswitine zambe hamuto swali. Naam. Nisiswahili. Naam. Jorenga mru madami kamdodo. Wadudu ambari mitsimwe mami chaune mposokwa ndifumuo dada kanitsemana madaba ne dunia kami ndogo wanadamu ni wonao watokoni shiliana watoka wisheze longo namba abantu na bene portokwa mimi ngami responsable zo nambao kwa maana ngami kwa maana zo nambao Mwenyezi Mungu najalie wandua nanti mafikira mai hauka mbelewe hauka kuna ujo pasia shovali mbili upashe hula wande gouverneur ngondo vote tijindo bi halafu hunu uvote mwe Daula hautendeze mru ukade urdu mrori zenkaro no yo Samir utefande iyo ngamkona sina ujua urori mwe Daula hakika ifonike hamwe fikra Samina watwana mwe fikra ewa ilona heri nasi heparti glorify fala baba hainu urajisana yonde mahala mindio tosa na sala emana mimi njona ka yabo kamru haja omo Marcela mrungwanzo ya ikeba la yeye rangwa katimri ya kanavamana rangwa katimri aish gujihonsi ukabala wakati Daula awe mwe Daula ya hunika responsibility za udhamana na jau anajukani kawenji manusi wandwa hepia na wasana kwa jahunda ebano bosamira ba inu uja na example ya ngao sure kai kama munda na eshek ya parti serse munda na eshek kuna ufezar ma parti tena wewe maana hoba uka haruma na mrensi unafiki emrujo ni haruma bunjilo la serse yati ni haruma bunjilo la orange yati ni haruma bunjilo banu kujanele wa boswai naam banu kuna ujo upashia shovali mbili munda mbili hamweja kuna ujua banu sisi ngasina fali chabuhure mezo za hema bunjilo ngasina mwendo ndio niambia ho naam je suis clair ngasina mwendo watu yakaubidila party bomana enambi wakati wewe wajonana mimba sasa wedeuni parisa mabonjilio la orange la orange haujua ngami hosoni ngami jau wewe utalazua ujo kwamba hindi sio mnafiki automatique kuna utamu ulalikiwa ndio ulalikiwa namna gani anulewe inu adi wengo ni soke mrujo ndabala aruma bunjilo sotila parti ae bala hati ya pouvoir ani bala hati ya nurie parti la ikaundi yo wafanye bunjilo hizo nanzowelewe nganzowelewe ya ukakamru hadere parti harenge carte ngwena carte yabo kuna ujo urenge mais na ridinde ko banu wojo ka turi ya vili au turi ya ane au turi ya raru yo ujo okay awando afanya alliance naam hizo ndo ambishia amaradhi hizo ambishia na serse yo ujo okay yode mana mimi kanga mambo politique nsio ko doni suive mbabi nous suive mwanama Mikado pour wandu aksonda si cheo parce que un jour tu seras besoin yo demanda komuka shati na ujua nendo mwendo wanzao ngabo mwendo mimi na nzao liona mbu na mtendeza ni aminio fikra za kanga rjo wasili ka rini kwa bahati hamwiti hatu no komo yabo monsieur Sahil naam sa inu vani inde maisha hatu inu kesto za mwendo angalia emwe Daula ngamrudin repete banwishie hena mdu wa serse hakaanza yende amo gouverneur amaza za farwata hena mdu akazaende en 2016 hena mdu akazaende mdu fanya mruji he parti na mo mru responsable yo fanya bijari fanya sur place dernière minute kamba mdu fulani hafanya swanje ma monsieur le président usoni mai au katasi rwasuli atamandeo ngarendora resevoti kabati kata kutukutu welewa yabo kamru katina wanamrongo wakindwa dingoni ibidi mbria ile yunga mambo amdu hodai parti yangu shia nelewe ichukandongo de kamru katina mafikira fikirambi ya ndini ya ile wao kaya sizamba banuka emwe Daula ngena ngasine toma
ya webidi mria sania fikirindo haukaya Osonirendao hiyo sonirendao kabati mtambalio au ngarambao Mwenyezi Mungu arwasulisha. D'accord. Mana watenti kali nuchero Linducha. Linuchero. Kabana bêtise ya vote. Hakika mzimu sana. Kabana bêtise ya vote. Hakika. Unutimzaha. Timzaha C'est pas des blagues. Zinu vote. Yonde maisha wako mo. Tuangalia mimi ngamutala Zumbabi. Ngamutala Zumbabi ni zindakaza tunazisao. Ni urajize Mbabi. Tuangalia wandu wakanahia na wakamba n'importe quoi watukojelezerze. Yonde manambo kabanu. Mimi kanga mfanya siasa. Ni ujilimite makalima komi kwamba. Parce que en tout cas na besoin he mwanadamu. Kati kufuru. Kikufuru. Na dola uso haune intimide mbu. Hauna beaunga. Ngamfikiro kakabati. Hamwele kalima lalawa. Ya hambwa ulati upaseo. Walati upwamdu kui. Mbati jo kana complexe ya ki orgueillé. Ya uka. Ya bo enambuti jo vote. Ndini narengeka. Ibrahim Mzee narenge quartier serse alati. Ya lati. Ewa ndezila conseil privé hamba hao. Ngoni soka ila haki. La haki. Ewa. Pour moi ngamadere ya uka. C'est normal. Hauka kanodo pasya jazi mbili. Falikio nzima. Karenderi hundu adversary ko. Mimi ngamjibiwa. Awe mwa daula yafanye shwa yeye. Rahane kare parti uyo. Denderi du suicide. Oui. Hauka yo responsabilité aki. Ya wahi daula. Al-Aqidu Uthman Azali. Minam amini ya ukaya. Naam. Mwenyezi Mungu na jalie hujuni kwa na hiyo. Ya fikirile khasons. Ni amani ya Komori. Haukayo wa Komori wa tsaho marunda. Ikuwa ndu wanu hunda na ushinzi Bosamir wele swala la mwisu. Ikuwa ndu wanu kwa tsona fikra. Njema izoe shwa mwa daula fani. Wende wa na ushinzi mshindo rangu ze voti za hema raisi ne maguverneri. Wo wende wa hangaria wandu kango adversaire manage mkinishao Bosamiri. Mkinishao banguzaba ndobanu ka untimtezo mkishikando wao wambakana iba hekarari wajo irenga. Na bonga bwalo makandida. Mimi tina utwa uto wa hamwandu he parti ndo na udhibitifu kango ndo angara ndo opposition. Haujao tina uhamba ndo hamadizo. Mitimgangi mitidore maramli. Chami ufanya taswe makalima komi ya sisa mwa rezo sosio. Parce que mimdu dhamana. Changa fikira ukaya. Wavure. Nga fikira ukaya. Kao ngwanzo wajisuicide. Shama lillahi wa rasul. Je. Kao ngwanzo wajisuicide. Ngwanzo mjire hicho. Ubenuale kalima. Parce que suicide gabon runjo atoele. Do benu wa ukaya. Kao deo. Sede moma abaha. Zangu sazikiri nga mwendo ununi mlawe. Ya neosheke kila. Il faut me fier. Watu kufuatani mduga we matangazo ya Daula Tropic FM. Upado wa hatu Samir. Haka Claire. Na haonisa adabu na hishma ya hae. Hambia ima dhamana warenga kararila. Ususwa demu wa Daula Kangenda. Haonisa walo kinyume uka ikenga manzao esumu inu. Mji susidani mji uwe mfe wajua ondanyi sha kena ubidi leo mtendeze mru mje mdo titena mwemdo riaze komio. Haonisaka haki ye conseil privé Nuru El Fato mwana wa Colonel Azal Asman huonisa ukaya ye utsora dhine khatwa inu uona rege ye karti ya nambuya late Samir mwana wa Colonel Azal Asman uko uhishimu yezia hemu wa daula kanga munawe mavazi yava ya nguamini ngukubalika ni kalima lojema kalitina tamba mushkil la hawa Komori riba. Parce que mintutsa hazi hoto. Naam. Mintutsa hai mru hama parti dans une partie hena mdochungu hamba yende anzende abwe mhu yorenga karari. Naam. Yorenga mesure. Emanabo hiyo kejafanyishi ha blag. Ya bobo afanywa presyo na mdugu tsukamba dami olamba ndaye vahe harenge udhamana no udhamana bonda huo hatrashe naam mintum laumu hata haukami mtswami nikajo chizamba banu mtswami nikajo ndarenge gatsigo huja zifuhe ngerambe mkonze
omkaushia marhaba meji Samir ya bodo mwambia nukaya ko zijo ujazo kasiri anafuka ngabo za saya ngozo ulahe wakamo udiweza ndongo ngabo za saya atekeleza ngabo za saya ya umbwake gouverneur mrekanga mwanzo rekansu mwanda sangu duka gouverneur heza mvuza Mwenyezi Mungu naam ya umbake rais ya umbake rais nguduka rais weze mvume za Mwenyezi Mungu marhaba mana banu wandujo kana sibe na bala kartujua hizo Mwenyezi Mungu yajo hizo ya panga ya hansi naam chana na mbukaya rangwe mwe Dauda akabe hafikira mzade abeha kajaunda na ndongo nziro hamwelansi leo hajale wala ekatu yenga wandwa he party tijo ambaba ekatu waenga imana ujo kaundi habo yambeze kararizo yabo uo mruko yabo ngwanzo ya marhaba ya rongo fome wa mzee marhaba ya rongo president marhaba mana yo ya president mbabi nunga mhoti wa rais marhaba wakati watu isa to sana salamu do rimwambia oni rimwambia nika kozjo just kasirini kozjo tsatsaya sojo kadhahir za micro da Tropic FM ngazipepea hunu United de la Republique ya Singani boru swandarambe mani maini mtukufu Samir harilahi kosko leo ini tena mimi mingoni mwa wanadamu na furahi na do ndenge shwa bashinu ubalie shombo shawata wasilo mjini ikawa do na bua esiege yangu ngarjo hona na haruma wakati mrwaji na mama tuzi tenda mwele bunjilio tibelo moto siwon tendo na simbusa marhaba meji